Umunyamakuru wa RBA Lorenzo Christian Musangamfura yatangaje abakinnyi 11 beza abona ko ari aba Rwanda Premier League mu mwaka w'ibihumbi 2024 2025. Ati biteye ute bimeze ute? Mwizamu yashyize Kadime Ndiaye w'ikipe ya Rayon Sport. Uyu akaba ari umuzamu ngo abona mwiza mubeza muri Rwanda Premier League. Mu mutima wa defense yateretse Nige na Clement ukina ikipe ya APR FC, ndetse si we wenyine ari kumwe n'uwo bita Yusu Dianye ukina ikipe ya Rayon Sport. Ku ruhande rw'iburyo yashyize Fitina Omboreng ukina ikipe ya Rayon Sport, akaba na kabiri w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ku ruhande rw'ibumoso yashyize Niyomugabo Claude kapiteni w'ikipe ya APR FC. Hagati mu kibuga yashyizeho bita Ruboneka Jean Bosco yakina mu ikipe ya APR, ndetse si wenyine kumwe na Henry Musanga ukina ikipe ya Apolisi. Kandi yongeye hagati mu kibuga yashyiriweho bita Muhire Keveruni, akaba ari kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport. Kuri atake yatetseho bita Jibril Sheikh Watala, uyu ukina akaba ari rutahizamu w'ikipe ya APR. Striker yahise bita Folo Nganye yakaba ikina ikipe ya Rayon Sport. Uruhande rundi yarushyizeho bita Umar Aba ukina ikipe ya Abugesera. Coach yamugizo bita Robertinho. Umwungiriza we yamugizo bita Ale Kilasa. Ese ugendeye kuri izi prediction za Lorenzo Christian, urabona koko abari bo 11 beza babaye muri shampiyona y'u Rwanda? Duhereye mu izamu kwa Kadime, ukajya kwa Clement na Dianye, impande ukazishyiraho Fitina na Claude, hagati ugashyiraho Ruboneka na Musa ndetse na Keve, abatagaga gakoresho bita Watala, Forunganye ndetse na Aba. Ariko agakipe kaba ari keza. Komeza bane nanjye ndi Adalbert Topa.